temedere cappanɗe jeenayi jeeɗiɗi ko ɗe ɗo woni julle ɗe fedde RHDP soñi ɓaawo suɓoji sarɗiyankoɓe ɓen hino fawiri julle cappanɗe 34 e julle ɗe ɓe joginoɗen suudu sarɗiyankoru gaynudu lefol mum laamu fedde nden ɓeydi sembinde tutagol mayre e ca'e fakkeji mayre wano diiwe nano leydi ndin kande heɓi ko fawi cappanɗe jeenayi e nder temedere daaɗe suɓiɓe ɓen kalundiyankoɓe ko julle cappanɗe 32 PDCyi heɓi ɗum ko feccere ittiri ɗe ɓe joginoɗen ka hitande 2021 si tawi fedde PDCyi nde wawi jogitagol fakkere mayre on kasare dawukro kono nde futorama jullere hittunde e tarika mayre ɗum ko kasare yamusokro ko RHDP woni ko jaɓitinde bange darorɓe inde mum 23 wawuno folude e mojoɓe lundiɗe heddiɗe ɗen fedde FPI nde Pascal Afinguesan ardi wawi soñude jullere wotere ka diwal Moronu mojoɓere MGC nde ɓeygu lanɗo kiɗɗo Simon Eive ardi heɓani hay jullere wotere. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI.